Биллерин курдук экетихинче сүрбәсыл Россияга өйдөбүннүк онна албанат. Республика бытыгар ага дойду беренилях болу. Улус бутугар история онна ытык өйдөбүл сылларынан биллерилли биттире. Ол чарчитинен бүгүн аксыне аксыз күнүгөр. Улуу кыйы 75 сылын түмүктүр, ага дойду геройдарын честир күнгө сакалартан бастыкынан Советский Союз героюн үрдүк атын ылбыт беги кен туттар бир дойдулакпыт. Федор Кузьмич Попов эхил 2021 сылга сүүс сахын бүттүүн республика үрдүнен кен далахыннактык белетир старт берилинне. Республикатагы терьер комитете Илдархан Айсен Николаев бәйтен салалтатыгар ылла. В 2021 году в Якутии будут проведены юбилейные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Федора Кузьмича Попова, первого из народа Саха, удостоенного звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Республиканский организационный комитет возглавил глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев. Сүйінен мөлүйен, жылғатын сарбыян, бұқаннақ түрілен, түспіді абатыған. Қассақа соргутын қара жай саппытай, уынурал олығын, умсары ур бұтай. Оларын тыннақыт өлірі күй бұттар, кытыстар кымнаммыт, от бол бұт, геройдар. Советская едойды бүтүрдүнен сери тыгынча 19 күн устата тоқтоло суох сатарабыта. Төрөбүтү эскәбит сахабыт сериттен кини эйеле ологуттан тәйен жээлерин, оголорун, уруларын онна тапталлах кергеттерин каалларан биһиги бастын отчут масчыт үлэхет жоммут едойдуларын көмүскү барбыттара. Ол курдук уапсайы сәри сылларыгар саха сирен 10 ағыз кейін оны соғыру оройоннарыттан 6-12 тыгынча 509 кихи ол егер 210 ағыз жақтар онна кыз садақ тұтан бұ өлер өліуге тейен силле холорук от кута ортотунан аспыттара. Оттақ кыргығыларға, қан тоқтулақ кирсилерге қорсуннук сәрилеспеттере, ие сири өстөқтен босқолур туғығар сырдық тыннарын толук бербеттере. Советский народ сәри сылларыгар историяға урут қаханда биллебәті қорсын бұғыны, героизмы көрдірін ие дойдутун қара кырыстақ өстөқтен бұғабыта. Беги сәрилер бүт өстөғы бәйелерін дойдуларын ехегерері болбаққа тас өттүттен әмия кыргыбыттара. Бұқайы саллаттар, офицердар, историяға қоланнағы соқ қорсын бұғыларын, Бұ тылға жон әдердин кыржағастын, оғылун жақтардын, күрәннақ үлелерін, бұ аға дойдуларын көміскәлігер тұрыммыд, народтар бүге доғырдығуларын, бұраттағыларын түміге әті. Мэңэ Кангаласка районуттан үст тыгынча ағыз сүйіз кереңе кехи сәриге барбыда. Армияға ңырылан барбыт бойыннар, аңардарын кәриеті тыгынча 900, алта кехи сери толанугар оқтубута. Беги луспут патриот олаттара ағадойду фроннарыгар бәйлерін қарыстанмакка кыргызпыттара. Бир оннук чағылқай қолыбырунан бир дойдулақ пыт сақаттан бастықы Советский Союз Героя Федор Кузьмич Попов болар. Нарын торур сахала тулауга бырдаттанар ардағы бол жасуала тулауга бырдаттанар ардағы бол жасуала туаран неме саққапатын Güden kan teber östək yere kuapatingen der kimen girer.
sen söhbet ötkünüge 1942 yıl Fyodor Kuzmich Popov serige ıngırılırda. Törebi de tutan Alaksambararıgar Fyodor Bey'den tuğunan öydübünü kalırdı. 3 metre ötlükte geri sostalba tiyip mastan turaran serige arttamıda. 6. yıl bir günüge 1944 yıl Sallar Fyodor Popov Gurşeniz gendelevine artıgar Dnieper ölühü bir bastıgıdan toran İlinin Oksuğuğa östök bihen sallardın ona öbütserin kırgan Oksuğan sürün küs ölü dururlar kığa belgide. 6. yıl 11 günüge 1944 yıl Garakanı bağırıbıda ona 6. yıl 13 günüge günabıstırıda. Bugün Koron Altun Biris Armiyatın, Ağoğan Biris Diviziyetin, Gösteri Kovay Polkada, serinin kimen kiride ede. Fyodor Kuzmich Popov Ölbütün kendine mayağa telegrama verdi. Отрисование звания Героя Советского Союза Федору Кузьмичу Попову. Сообщаю вам, что танк Герой. Прошу об этом сообщить всем принявшимся участие в сборе средств. Генерал-майор бронетанковый поезд Лепатаев. Ütüp ürünen ehigini barıgıtın Sakalattın bastığından Sovetski Soyuz Герой болбут Федор Кузьмич Попов töröbet gününen Orna Мэңэ Герой сылағыларынан иди исти яғарды болупту. Мэңэ-Кангаласском 2-нче сөйбе bir сыл Герой сылынан біттерді Геройға аналар сылы бұлағы көтеғырға үңірілавлары. Төңірі тәхілерге мұнасыпаны тәрілі бағыдыға Гаврил Гаврилевич Данилов. Төңірі тәхілердің музейін себелісі Россия журналистің сүйімін чилена Иван Николаевич Тараховкин. Алексей Сидорович Сапортин артын Октосколы 15 құрам жөдің әтіде Лида Байшева. Тыл барар төгілін әйреген мұспарны тәуілі бағалығар Гаврил Гаврилевич Даниловқа. Өтегіннен төңірін ұлықтақтыра бүгін Сақалаттан бастықы әбескі өз Героя бейі бейіл дойдылақ бұд Федор Кузьмич Попов тәрәбіті 99 салы тұл бұтын онына ұлыс бұтығыр Мэңэ-Кангаласка келер сыл, 2-нче шүбе 5 сыл Герой сыра билдерілден төгілік нәхелегер бұлаға тақсыбытынан барғытын тұз бәйім ақпыттан төгілік нәхелеген олықтау жағылтатын депутаттарын общественнахын аттан ағадезбі көңілдер. Тыл барар төгілін әйреген музейін себейсейгер Россия журналистарын союғын себейдігер Иван Николаевич Тараховкинға. Бүгіннен туғанан мен нәхелеген туғанан қырдық сындырдан ағыға. Мен нәхелеген күдішталарға үз нәхелеген сілі бұхақ туған ағыра, жабы, долды, араңас нәхелектері. Ол кәмге бөхіректәхін сеті бара үлік болан, етерлілік болан, үгіз кейі сәриге аластақтақ құрылдан бар бұттыра. Ол ең бейі
ol nehlik bihi limit togulun nehlik jena tamut ol jonton bihi jamut bolan demit süs alton altta kihini piller gibi o süs alton altta kihi biditten altta kihi alton ki seyit olan muttan bilgiveter süs altta kihi billen kalbit sediga elbitterge naradılar soğut tenge Tünce doğusu üstüdüğünü sıllarga diyeri samıgır kemge haydak neseliles mete oradan gelbetleri yakundu sana üsküd Arati bitter sami Wakka, Moskva, Leningrad, Stalingrad senilerler aspıttar oltuyular bilden kalayatçı olu ağayak Ata bu elit front bar olan ondaki bitter buka bar tında abine kalbitter Sediga bud boybo naradıları pamet naroda sahitan Barılan ondan surukut ve halbıkının kilitledim. Manne biri bedi toğusta. Ağdaydı iki istipene ordunun Germanya'nı kıyıhın. Boybu tüylerin himetelleri. Kelit tüyünce 995 Sıla Gorbaçov sağlı übülüğünü metal kurduk. İlin sülcük tergemiye geldiklerini hin kilitledim. Toğdu teha manna Astoria abillerinden tüydüm bir Sıla serilen tüyüspet doğar barın übdünen. Amerika Körtüğünden Kıtayga Japonları tabi serinin kiyilerigar arasını ispil çastara ağlan inikli diye bildirdi. Ondan Amerika atamını bombalı bırakıtın kenditten Japonlar tutu verilmiştir. Ayaklarının seri toktağıda. Man arga frontal iltikelbit olanla arga seri ispil gelin yebit bölüğün ağladılar. Ordenlere rediyav. Kıhısız ordenden birlikten ağırlamıştır. İkide Popov Yogor Yakovlevich Bayesav Danil Lvovich, Bayesav Innokenty Lvovich, Nakhotkин Petr Nikolaevich, Толстяков Mikhail Romanovich, Fedotov Vasiliy Ilyich. Ağadaydı serite orjandan Bastak Stepen'den ağırlamıştara Bayesav Alexey Yakovlevich, Bayesav Danil Lvovich, Kirenskoy Fyodor Naumovich, Nakhotkin Petr Nikolaevich, Nagovichin Stepan Gavrilyevich, Peskerov Alexey Ivanovich, Толстяков Afanasil Gavrilyevich. Ağdaydı serite iki Stepene orjandan Bayesav Ilya Gavrilyevich, Borisov Vasiliy Nikandrovich, Borisov Ivan Fyodorovich, Danilov Gavril Prokopyevich, Zarovnyaev Nikolay Iosifovich, Kulichkin Fyodor Sergeyevich, Romanov Mikhail Petrovich, Fedotov Milentiy Trofimovich, Холмогоров Konstantin Spiridonovich, Sarin Innokenty Nikolaevich, Sarin Ivan Petrovich. Albanat üç Stepene orjandan Polonnikov Yevgeny Petrovich ağırlanmıştır. Oğumdan in maqtar. Tıl barar Alexey Sigarovich Şahurkin atından Ortos Kolova Müyüz Kolağın verdiğinçetiger Lida Bayışova. Bugün behi bir doydulaqpı sahalardan Bastakı Sovetski Soyuz Geroya Pyotr Kuzmich Popovka analaq Geroy sılın ağıdıgar ürülaq terahimne muhunluğu. Cumhuriyet kapsillerinden Oskola Vihiranu Jitala Filatova Petrovna kinigederitten biler bitnen söder kırab dağıtten semen menkılağa onunla beytin kınar oğa bit. Kini türevi tötağıtten settip veristellağ sirtten sılcan batırız kolatıgar öğrenmide. Serige barayan inine kini Oktyabr Kolkoska birgeciliğinden üreler bide. Ol tahının kini kehatın üyerağı soğu canğa üyerak bir bide. Sılın ayı bihigi Oskola ben hanı suluğun delegasyada Belarusyaga baran Pyotr Kuzmich Popov Ungoga sügürgen gelirler. Bir oskola utıttan Popova, Tonya Sharina, Nastya, Onna Romanov alkız bu delegasya kirerge çeske diksi bitterem. Önce 904 Sıla Belarus Korokka Dnepr Rühü bastıgınan doğran Korsun sanatın alan Sovetski Soyuz Geroyun adın alan ıların bilebet. Önce 904 Sıla seri dolanıyor oktuğuda. Belarus Gomel oğalahıgar Dirjacı Korokka kine umağa kömüs umağa kömülensedir. Bihige döngülür toskola dönerinaçilere kininen ken tutavut, onunla kine adın ürdüktük tutavut. Bihige kineha berinden duyduğun taptan tuha janola adık bitten
бағаханабытын тылбытын беребит. Олгумтатын бахыларым. Тыл барар эйга культура кейден специалигар Афанасий Константинович Борисовка. Дöpünne barcamız bugün bihi uluska iki ulakan sabitiya olkotok bihige bir dödülak ve dödül kuzmiş papu bugün törevü güne ona kedersel Герой Сыла bildirinde bitinen bihiha iki dögül görülak gün. Onun ehegini bargıdın idetik istenik ege kultura ki lehitlerin atıtına kaddilen turan. Bu ötüyüklerle johon günge bihige gün bugün bihiga aktan sanan ahıttının bağarabıt bu eyle kalan uhansıvı bihiha seri veteranları gar. Olabilir bugün seri veteranı bir Nikolay Dmitrievich Çerkaşen var. Kendime etenge bağlağına ana hayın süsahın dolukta. Onun da bu bir idelağa bir saslılağa Nikolay Dmitrievich'e kendine kötü etenge dönemi seri veteranı olan bugün biheqa öktükte bu gayet yestevi olur. Onun barcamı tuğa resvetüge bihege bağarabıt bu ürün kallarını biheqa belaktaybıt. Jommu tuğa sergebitiga bihege sögürüyebit. Ol kutu bihine heleke tığ veteranlara, seri hılların oğullara bağlar. Onun bihekinlerine kendi tabut var, ne kinlerge sögürüyebit. Biti tığlarıdan turamut bihege bugün bu kendi dalağında mülübiletiyeler tığlarını turallar. Onu beleyten turamut bihege muzey bir hemediseyge Ivan Nikolaevich Tarabukinga Ulus Krayu Dersilerin Общественный Temsil Soviyetin Maktal Sorugun, Vanna начальник Дмитрий Иванович Аркунов мақтау сұрықтарын көптарабын көңілі. Советский Союз Героя Федор Кузьмич Поповка ана Сыла гранны битнеле баржан мутун агатырыбы келер канчер үтчапыт бит ойтулапыт Федор Кузьмич Попов атын кен тутта кени солун батыган беребит ойтуларгар беренилек жан болан таксаларыгар бага сана бастыгын аны калабыт.